Mami ke party wo jara contribute khenai ro brang right place mai ke right space ria ke brang no brang tre kam ka ham khemayo sahas kang je puang na ha je chinya ta bawron je pu chini raja decision la ha je bono chairman nam nai mami ke sincerity keha honesty himo raja ho overlook kiya. I am the happiest person after hearing the news that he will be the chairman of district council. Election cycle phainai, election cycle thanai, political party rise unai, political party fall unai, association achainai, association thuinai, arko jara tini rajniti wo hiye tongnai ro, jara society no lead kheni hiye step lanai ro, brang ni bo mentality change ung yang khe, chung 1960 ni je politics, 1980 ni je politics, chung aro no stuck ngiye tongnai. Chungpa sio Tripura ni condition bre socio political temper bre Tripura ni sponi participation bang sponi participation kom politics so up and down tongpho politics wo power of higher politics so jepo nuno seat ria wo jepo nuno freedom ria wo power ria wo nunga po politics nuno test kheyo nung position of high politics nuno temptation rio rangi temptation power in temptation nung apno overlook kheye nung apno overcome kheye public debate samung tangmai khe you will be forever kept in the eyes of people. Amba ye tini ni chini Ronnie, honorable chairman district council ni aini haphang ni best wishes mami ke raja pugrups ni no one of the highest chair, one of the top post district council ni 68% area whole khe tongnai ni chairman bi amaba bimba ye chungtreba palkhiya phakro laina keha short story sauno TF ni bama bro TF mi bro ana sniang tongna TF ni jepo chini raja decision laha TF ko nai employees rono keha platform tinai brand for input nawo brand suggestions nawo mangmin ke tipramo tha ke ha movement more than a political party am ye TF organization no ke ha party ni wing yes nam ya ha aja ko nang ni bo logo tomo abo nang ni logo ang nos namo apo ang MLA ung ya ko ang maharaj ni social media manager tre media in charge ye samkhe to tapwa nga sabno khe tongko beside MLA inke chini ro jara youngsters tongnai ro chini jara bo Jampui block ni andaro tongnai ro nami thiai ni ke ha stay eta message photo video ro politicians ro no nukhe chung angko no skangor asnti phailis kang akhi chinta khiyo je brani life unsu comfortable brano chung good ye hui ha branta unsu comfort zone no tong brang unsu kaham jaga tong ye tong but
त्रिपुरानि सिनेरियो के आलादा आं आइनि बेकार जीवन राजनीति नाइमो जुदाखेन नायहा जेबो आं इलेक्टेड उहा जोंहाबो 2 बছर 1.5 बছर धरे अपोजिशन दङ आबो आइनि गभर्नमेंट नि नाइमो पर्सपेक्टिव आलादा जेबो ता रूलिंग गभर्नमेंट फायहा ता आइनि गभर्नमेंट नाइमो पर्सपेक्टिव आलादा not everything is easy not everything is comfortable chung demand kheke no ungye thanai chung chukhe no abo ungye thanai abdi kauya ambage no angsawo we are kept under government priorities below priority chung no priority ya yakhe tuya for years and years mangmi because we are not united each and every citizen each and every member of this block chini unity krike chungna tre ake priority ni tola ke tiya nai below government priorities jebo opposition to ha po phang assembly ko ti sa jebo ta ruling o phai ha abo phang ta phang ko ti sa to abo ko ti sa mono bangma jara position to nai brang nano mana khiu lunga ke ko ti ta ti sa di lunga ke ko ta sa di ta chung ruling government to chini opamanu but I have never listened to anyone mangmi ke cost o tongnai le chungse tuikruyo tongnai ko chungse lama kruyo tongnai ko chungse current kruyo tongnai ko chungse brand municipal area o tongye brand le city o tongye abdi ke chungna detail khini nayo abno chungpho self reliable ni nangnai chini ata Bhaba Ranjan ta chairman ha bro ni expectation tre bari nai kamo UM tomo ta chairman ha kintu chung sini nangnai je chairman ni yawa capacity im su tong ekjon bro MLA onke MLA ni capacity im su tong mangmi ADC o fan kroi mangmi khen chumono chung khemaya mangmi tini chini raja nijeni puja khuye political party no bill kheye puja khuye mangmi bo electoral process o hai mato chungabno sini nangnai ambagi na no sanai capacity un ha limited unimaginable demands chini je demand 1000 crore liye ko fulfillung ya ajago chungno 400 500 crores development ni 200 crores 300 crores abding ke ya mobile chungpri ke chini pro ni demand no chini pro ni chahida no chungpri ke fulfill khenai that is the reason we always say we have to be united we have to speak for the people as an elected chungno joraria ha chungno serve khet ma time dia ha chung chini limited capacity or serve ke thanai but the goal is always for the future generation chini future generation ni bagi chung samung ma khenai local demands local level o tuye break solve khenai abo try khedi jeta local level ni baire demand abo elected representative ro dong brand through o break khenai but system no sam chiye chini TF ro ni thio pai ni request nang chini public ro no jaram chia tong ro no nang system science chiriye not only in education sector pa jara different wing or different department no chakri khenai prang ni thio pai ni request ang sio nang ni salary ba nang ni pay onnano state of dike bang ya hong na arpho nang heart and soul samung khemo ba chini blog ni ba ye hiye ta openly akhe keha political party do support ke ha wing ye samung khemo nang ni thio ko ke ha onek to daitto mangmi ke ha ko political permanent seat permanent post to ye phaya ba tini ang MLA next time otre ekjon pro MLA ngai ain islai kaham perform khenai tini chini honorable chairman next time MLA thangmayu minister thangmayu bini jaga tre ha bro kanai EM ro tre ekjon pro nai ei outing ke chung
power no split ke distribute ke chung samung khela ke chini region chini bo state chung je naimo abuni khak chung aste aste incline ye chung samung ke mane hi chung bari ke khakchang ha ano invite ke mo ni ko ye as an MLA ang sudai ni constituency ni ba ye ang whole Tripura ni ba ye juge ni ang kau sani try khiu nang ni concern tong ke biggest concern big concern top concern tong ke jeta local level of solve kheme ama nang ang bai contact kidi ang nang ni ba ye fo kau tuisani khorang tuisani ang chesta kheon bari ke khakchang ha thank you Jampui DTF rau baikye boro chom paimon ya especially ang paimon no damsara Jampui ek number constituency ni flying ye chom ini felicitation program boro chini ang hoyong chini khasuksa MLA Paul Dangshu ro be thake hambai jano ro ke ko khasuksa mani ro phaye chombai baha bo program to se pimon boye getre khaksamo bari TF ro joto TF ro contribution ake bo parani boro jes khaksang lai brang tini bo salno kaham ke brang bab stomsi bhaye palomon boye ai ni joto warriors ro brani support by no tini ang flying constituency second time ke brani koksimo ro brani boro wangma chung brani kunci bo chung nau bises ke to ini problem lama jang sai therefore school chini education system sal area wo aku bo je thai to kaham jang tolar wo silong jang karma dima area ro bises ke koksimo abro ko chung discount kaham kis nalani mo no chung salaha ya abdi ke chini maharashtra chuno boro to ini project kerma ke ha project tor bo chung jokon election paide kaye survey ke tang ha asa kyo bo ditiaro er baike chung success mane kaham ke abo project success mai asa kyo abo ha sike chini to ini somisar kono kaham nai overall chung tini ni program successful program mari khaksang joto contribution kemo joto ro kaye maisi kemo tini TF point senior citizen ro point iron PC ni hobra PC chairman chini monitoring ni chairman ke joto teachers ke boro parani srai hobra joto bridge rai ro joto khaksang mo sai no ambe paila